Jingkrak lagi yo bro. Sayang dua langsung buat panjenengan. Yes. Biar ditarik dulu. Kita jingkrak lagi. Yang penting bareng bersama dengan Durga Nada. Ya, langsung. Yang punya paling-paling bambu. Wow. 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 Goyangnya gimana Mas Ali? Ayo. Wow. 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 Lay. Durga Nada DJ House Music. Buat Anda sayang dua. Durga Nada DJ House Music. Satukan rancak bro. Tangan di atas, kaki di atas. Asik. Durga Nada. Kiri panggung digoyang yo. Hika Production. Hey. Durga Nada DJ House Music. Asik yuk. Bareng-bareng yuk. Durga Nada. Asik-asik.
gede. Cilik oh. Weh he 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 he. Wah. Ngomong kuwi sih ngenteni. Duyung ombak sekolah. Kok saja yang ingat Asik gomu. tambah kangen meh. Yo. Wah. Wah. Kepati-pati andaikan sayangku saiki akan selalu memadu cinta bunga hatiku sepi hatiku hanya dalam Rinolan wangi padha iki wong lamat esem lan manis kapan ku bakal andaikan sayangku saiki isen ono akan selalu memadu cinta bunga hatiku Rinolan wangi padha iki angel diaraman Ayo yo yo. lamaman esem lan manismu kapan ku bertemu terima kasih Matur nuwun. Mengko meneh. apa